mu gihe imiryango mpuzamahanga ndetse n'abanyapolitike bakomeye baririmba amahoro mu karere k'ibiyaga bigari mu gicuku kinishye, amaso yose atareba indege za gisirikare zikomeye zirimo gupakurura intwaro ziremereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Naho bivuga mu ruhame, ariko intambara nshya y'inkundura irimo gutegurwa mu ibanga rikomeye mu gihe abadiplomate bari mu byumba bikonje bya Washington na Doha basinya amasezerano yo guhagarika imirwano. Ku rundi ruhande, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ari mu ngendo za rwihishwa i Kinshasa. Intego nimwe gusa, kongera kubaka ihuriro ry'ingabo ryasenyutse no gutangiza igitero simusiga ku nyeshyamba za AFC M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri inkuru yacu uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ibanga, tugiye kureba uburyo Kinshasa na Bujumbura barimo gukina urusimbi rwabo rwa nyuma, rwaba ruzabazanira intsinzi cyangwa rukabaroha mu manga idashobora kugarurwa. Kurikira wumve ukuri utazigera ubona mu matangazo ya leta. Reka duhere mu byabaye muri iki cyumweru dusoje. Ibintu byakozwe mu bwigenge budasanzwe. Gen.Prime NIYONGABO, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, yakoze urugendo rw'ibanga rikomeye Kinshasa. Ntabwo yagiye mu ndege isanzwe y'abagenzi, ahubwo yajyanwe n'indege ya gisirikare y'ingabo za Congo FARDC. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko ku itariki ya 6 Kanama, Gen. NIYONGABO ari kumwe n'abandi basirikare bakuru b'Abarundi bagera kuri 6 buriye indege banyurira Lubumbashi mbere yo gukomereza i Kinshasa. Mu biganiro bya rwihishwa byari bigamije kureba uko urugamba rwakongera kuburwa. Ariko se kuki urugendo rukozwe muri ubu buryo? Hagati y'itariki ya 5 n'iya 7 Kanama gusa, indege 3 z'igisirikare cya Kongo zaguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zivuye Kinshasa zipakiye ibikoresho bya gisirikare. Amakuru dufite yerekana ko ibikoresho byasabwe n'ihuriro ry'ingabo ziyobowe na FARDC kugira ngo byoherezwe ku rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo ari ibi gusa, ibi ni agace gato cyane k'umugambi mugari ukozwe n'icyo twakwita ikiraro cy'ingendo z'indege mu kirere cyangwa military air bridge. Hari amakuru avuga ko indege 12 za FARDC zahawe uburenganzira budasanzwe bwo kugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu gihe cy'amezi 3 yose, kuva ku itariki ya 23 Nyakanga kugeza ku ya 23 Ukwakira. Ibi ntabwo ari ubufatanye bwa gisirikare busanzwe, kuba indege za gisirikare za Kongo zikoresha Bujumbura nk'ikigega cy'intwaro mu gihe umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi agemurwa i Kinshasa mu buryo bwa rwihishwa, n'ikimenyetso kigaragara cy'uko ingabo zatsinzwe inshuro nyinshi ziri kwisuganya ngo zisubire ku rugamba. N'umugambi wo gufungura inzego nshya z'imirwano simusiga hagamijwe guhashya AFC M23. Reka turebe icyo uyu mugambi ugamije byako kanya. Inzego za gisirikare zemeza ko imyiteguro irimo gukorwa hagamijwe kongerera ingufu ingabo ziyobowe na FARDC zirimo gutegura ibitero mu duce twa Uvira, Fizi na Walungu. Ibi ni ibice by'ingenzi cyane cyangwa strategic areas biherereye mu majyepfo, aho Kinshasa ishaka gukumira ko AFC M23 ikomeza kwagura ibirindiro byayo. Intwaro n'ibikoresho birimo guca i Bujumbura ntabwo ari ukwiyongerera ubushobozi gusa, ni ukugerageza gusana imashini ya gisirikare yamenaguwe ikanaseba ku rwego mpuzamahanga mu mirwano iheruka. Twese turabizi ko abayobozi b'iri huriro bahoze bijujutira ubuke bw'intwaro zigezweho ndetse n'indege nke mu by'ibikoresho n'amasasu. Ibi ntabwo bivugwa n'uruhande rwa FARDC cyangwa Abarundi gusa, ngira ngo murabyibuka neza mu kiganiro umunyamakuru w'umwongereza yagiranye na Eric Prince, umuyobozi w'abacancuro baje kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uramuzi n'uwa Blackwater, ariko akaba yarazanye abacancuro benshi batandukanye nk'uko twabagejejeho amaoperasiyo yose yo kubazana. Akaba yaravuze ko uruhande bari guhangana we yitaga ko ari abarwanyi ba M23 ngo bashyigikiwe n'u Rwanda, ngo bafite ibikoresho bihambaye ku buryo ko babarwanya ari ikibazo cy'ingutu badashobora gupfa kwikuramo. Muri icyo kiganiro cya Eric Prince tukivuzeho gato, ntabwo yigeze atangaza ko bafite gahunda yo kuzatsitsura cyangwa kuzashobora gutsinda AFC M23, ariko nk'uko iyi nkuru ibigaragaza ibintu biri kugenda bihinduka.
ariko se ikibazo cyari intwaro gusa? Oya, reka twibuke uko byagenze. Kinshasa yari yarakusanyirije ingabo zikomeye cyane, yazanye FARDC yiyambaza imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse leta y'u Burundi yohereza ibihumbi by'abasirikare babarizwa mu ngabo z'igihugu hamwe n'inzoresore z'imbonerakure zishamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD, tutibagiwe abacancuro b'abanyamahanga. Iri huriro ryose ryananiwe gusubiza inyuma inyeshyamba za AFC M23. Twese turibuka bya bihe byakomeye byo mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 ubwo uyu mutwe wafataga imijyi ibiri minini cyane y'uburasirazuba, Goma na Bukavu. Iri ryari ishyano rikomeye ryashyize ahagaragara intege nke z'urugaga rwa Kinshasa na Gitega. Uburyo bwo kwirwanaho bw'ingabo za leta bwarasenyutse byuzuye, amatsinda y'ingabo akwira imishwaro. Ihuriro ryari ryubatswe ngo ritsinsure AFC M23 risigara rirwanira kurengera ubuzima bwaryo. Uku kwinjira ku Burundi mu ntambara ntacyo kwahinduye ku murongo w'urugamba, nubwo Kinshasa yashoye amamiliyoni menshi y'amadolari y'Amerika buri kwezi kugira ngo itere inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Burundi FDNB muri Kongo, nubwo kugeza ubu aya masezerano y'amafaranga agirwa ibanga rikomeye. Ikigaragara nuko inyeshyamba zakomeje kwigarurira ibice binini. Amafaranga, abasirikare benshi n'ubufasha bw'amahanga byose byabaye imfabusa, nta nsinzi Kinshasa yabonye. Ariko igitangaje ubu barashaka kongera kugerageza andi mahirwe. Urugendo rwa huti rwa General Niyongabo rurerekana ko Burundi bugiye guhabwa inshingano nini kurushaho muri iki cyiciro gikurikira cy'intambara. Abasesenguzi ba gisirikare bemeza ko ingamba nshya zirimo gucurwa zigamije gushyira ingabo z'u Burundi FDNB ku murongo wa mbere w'ibitero bikomeye bizagabwa ku birindiro bya AFC M23, cyane cyane ku rugamba rwa Kivu y'Amajyepfo. Ariko se uru ntabwo rwaba ari urusimbi rw'ubwiyahuzi kuri leta y'u Burundi? Burundi buri guha Kinshasa ikintu gikeneye cyane, igisirikare cy'igihugu cy'abaturanyi gifite gahunda gishobora kohereza imitwe y'ingabo mu ntambara yeruye. Ariko ku rundi ruhande bivuze gushyira ubuzima bw'abasirikare b'abarundi mu kaga k'intambara yamaze kubicira abantu benshi, yabateje ibihombo ndetse ikanateza imyigaragambyo ya rwihishwa mu ngabo z'u Burundi ubwazo. Reka dukoresha ukuri kudakunze kuvugwa. Hashize igihe humvikana amakuru y'abasirikare b'u Burundi barimo kwanga amabwiriza yo kujya kurwana muri Kongo. Mu mwaka wa 2024 abasirikare benshi barafashwe barafungwa bazira kwanga koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ibinyamakuru byo mu Burundi byaje gutangaza ko habayeho ibihano bikaze byahawe abasirikare amagana bashinjwa kwanga kujya ku rugamba cyangwa guta ibirindiro byabo. Bamwe muri bo bakatiwe igifungo cy'imyaka myinshi. Hari n'abandi nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho bakoze ingendo zizenguruka igihugu n'amaguru. Ayo mavideo yo twagiye tuyabereka. Ibi ntabwo bigarukiraho, habayeho inkuru z'abasirikare batorotse igisirikare rwose, ababuriwe irengero ndetse n'abagerageza guhungira mu mahanga aho kugira ngo basubire mu ibagiro ryo ku rugamba muri Kongo. Ngo murabazi ko harimo nabo twabagejeho bakomeje kugenda batanga ubuhamya bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye birimo Dubai, muri Leta Zunze z'Abarabu ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hanze y'u Burundi. Icyo baje kurushaho, raporo zimwe zerekana ko hari bamwe mu basirikare banze aya mabwiriza bagiye bicwa cyangwa bakanyerezwa. Gufunga no gushyira imbere y'amategeko abasirikare banga kujya kurwana birerekana ikintu gikomeye. Iyi ntambara yateje umwuka mubi no kwivumbura imbere mu gisirikare. Kinshasa imaze iminsi yishingikirijeho. Reka turebe uburyarya buri muri iyi mikino ya politike mu magambo ndetse no ku mpapuro. Leta ya Kinshasa yerekana ko ishyigikiye ibiganiro by'amahoro bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Qatar. Nkuko mubizi, inzira y'ibiganiro bya Washington yabyaye amasezerano y'amahoro yo muri Kamena 2025 hagati y'u Rwanda
na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande umurwa mukuru wa Katari Doha wakira ibiganiro byagombaga guhuza Kinshasa na AFC M23. Ariko se aya masezerano yahagaritse urusaku rw'imbunda? Oya rwose. Ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ryaragoranye cyane. Kwitana ba mwana byarakomeje ndetse n'akaga ko kongera kuroha akarere mu ntambara yeruye ntikigeze gahagarara. Kinshasa nubwo gutsinda ku rugamba byayinaniye, iracyagundiriye inzira y'intambara. Mu gihe abadiplomate bicaye mu byumba birimo za climatize baganira ku mahoro, indege za gisirikare zirimo kwikorera intwari Bujumbura. Mu gihe abashyitsi mu biganiro batora uburyo bwo gushyira amasezerano mu bikorwa, abagabo b'ingabo bari gutegura abasirikare ku rugamba. Kandi mu gihe Kinshasa ivuga mu ruhame ko ishyigikiye ibiganiro, umugaba wayo w'ingabo n'u Burundi barimo kugenderana mu ndege za gisirikare bapanga ibitero. Ntabwo bakeneye kubivuga ngo twumve, ibikorwa byabo birivugira rwose. Diplomasi ni ikinamico gusa kugira ngo bashimishe amahanga. Ukuri kw'impamo nuko Kinshasa idateganya gushyira iherezo ry'intambara mu maboko y'abadiplomate. Kuri leta ya Perezida Felix Tshisekedi, gutangiza igitero gishya ni urusimbi rufite ingaruka ziteye ubwoba. Ingabo za FARDC n'ababafasha bamaze kwibonera neza ko kuba benshi no kugira ibikoresho byinshi bidahita bihinduka intsinzi ku rugamba. Ibitero byabanje byagaragaje intege nke ziteye isoni mu miyoborere, mu mikoranire, no kuvuga command coordination ndetse n'umwuka mubi mu basirikare. Ibi ni ibibazo intwaro nshya gusa zidashobora gukemura. Ku rundi ruhande kuri leta y'u Burundi, uyu ni umukino w'amahirwe ushobora kubatwika. Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje abasirikare be mu ntambara itari igihugu cyabo, no kuvuga intambara itabaraba. None ubu ageze aho agomba kubashyira ku murongo wa mbere w'intambara ishobora kuba isibaniro rikomeye. Ibi biha General Niyongabo inshingano ikomeye cyane, kandi ishobora kuba ari ishobora kugena ejo hazaza igisirikare cya FDNB ndetse na leta ya Gitega muri rusange. Ibi kwa mu gihe Tabara ndetse n'abarwanyi ba FNL bari kwitegura kwa bagaye ibitero ku mujyi wa Bujumbura. Ni ibintu bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC. Ese ubufatanye bushya buzagira icyo buhindura ku rugamba, cyangwa tugiye kongera kubona andi maraso Amerika mu ntambara itagira insinzi? Tubitega amaso mu minsi iri imbere. Niba wakunze ubusesenguzi bwimbitse, ntubyiharire wenyine, sangiza iyi nkuru abandi, ukore subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo udacikwa n'andi makuru acukumbuye kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Naho utaha.